Mare tango kujara manya migosi kuru nkere Nyamira West Mugirango. Ndero kwana amangana ya maendeleo Nyamira County isengenjo ekere serikali ya devolution ya chete ya renge intentionally ya chene nene yo kuira resources asa wananchi mashinani. Patirende ntu Nyamira County yetu kuru devolution ya chete abananchi mbara nyora matunda ya devolution asengenjo oburai bari batokiro bise matuka mange mbara twara interest yo mwananchi kokora bukomexwa nga me bangeri babegete me banke mia eze kunyara gukonya abananchi ba Nyamira like bone kero kwa namna bono Nyamira County yetu ndo ati tinyagitari abanta banke bona togwete kero kubuli amokero montachire abwato morwire ebakwanda county chinde no bayo chikoli eme kuli asebara nyare ko bakurwali ne chinyagitari cheto Nyamira sengi nchira ba equipped bantu bari baroro mbara beka maliogo badeka banyagitari baba facility sotate kero monta kurwara kwanyara kwenda county gabo ose chinyagitari cheto Nyamira County kwanyara wo kuweni boni ekera banta bange barabarwire nasema baenda se county chisiko ochikerito no bayo chikonyora asa bantu bandi county chile bagachire chinyagitari chabo nento notoja twenda uchi ento yakabere yankwana mangana ECD classes azenjo amasomo na yamana naragira abantu baikire asitwikire precaution abantu basometi tugoze kunara kulitiga sikuti mutuga storochi so county chinde no tenga kwa gatabare classes JCT Nyamira County ku devolution ntorara county bakwa classes so meaning mbara imbawa abana baitu bari bara bake banyare konyora bakwenda aseba kunyago za gusoma ntuwati abanyagita abalimu ba ECD classes government yetu terabeka manani mono amangana ya masomo aliyabwente gukonya sutatekera abana baitu banyare konyora education banyare kuja konyora kuligitsigasi in the market ikusiwe na competitive market eritakere rumonda so amesotate chikonyora gasi into yazo yankwanere esengencho unabono Nyamira County yetu ntubwate no street rates boniga abana biashara obokongo kore biashara sengencho ngapa samoja kare yabeire egesunte kiabeire muntu tukunyara gukora biashara asegesunte kere ego datwara street rate kagere no ni investor nchiyo Nyamira County abantu baregari n'abangari bagutoreye cyae nabuka batigarite investors bonsi bibande eba investors county chinde nona bana kasi baitu bari bamenye county bari bati kibesa mbamenye tibuka abanyane county asenye jya mashira ya Ro Street rimbago takobera se yesuntekere cyo yagerire bamenye te county chinde kabamenye county chinde kiribesa kiri bakonya kuse county tana bako investigari county cyagendre county tero tegendere nene nindage kwanira mangana ya CDF county chinde burando tengo yorore women rep TMC ni kigabana mbabwate kibasa kiri bakwa abantu bari batayikwenyara county ya Nyamira gendege mbara kebeka wasi tumanye torole women rep kibasa lirenga elire igabana ngwigore ngana bwate scholarship pati ntwana ko rende public asago tebanga usetorole ingoire bintebe so maybe ngana ora nyore ngabantu bali asenye tutera beku maiso marole sotate abantu bonse bamanye kibagwa pra community role mbanto kibali babwate mechando baranyare gokonyo kitabe kiri kebe wasi so gente kenke okoliga suneta kire boni ora nyora ngabantu bari barega abantu bakoli bali atumabuka babaletera abantu nabayiri bakoleta paka abandi batari abanyamira county ebwenere tegente kebe kumaiso marole ase community abantu be community ko bakota bachora abantu bari barabataka bari baranyare ko bagokoli ngana nyete yankwana chikiro chetu cha Nyamira County chiro chetu echiwatu bochabu nchiraga chuja facilities nchiyo chonchiyo etakataka noere chiro gali asabantu bakoni ndagira nona inere dumping sites bochabu bwabeli road te yokoruso nchiri ni good condition y'abantu baranyara kora bakora biashara endo gene yankwana nga county ya Nyamira abana biashara tindarora bana common mwananchi bari bakobe empowered like the youth and the women banyare kwa kuchitenda chiriven like the national government everything rules ya 30% kechi contract by youth and the women just to empower them. Nyamira County yetu abantu bakora biashara n'abasani bekigabana n'abasani TMC ekine kigo kolegasi esi contract nakiye kogera no embono kigasi kinyingeri gokoruose n'ekipara kikwate kyagakire to the right standards asinge njaba nabuka bakora bakuyagasi nabakuyakana ondete yo supervise so mbari gokolegasi rita keire so tati abantu betu Nyamira banyare kogenderera
County ya Nyamira metande yebwate na sinito oversight yaito teraba umuseneta uli wento kuligiririe bintu ebi tarabeke bintu bimanani na ndande kerongorora none kerobale sesene tiga bana yarangirwo nero konyororo gotetese egabana mono lika kumubolia maswali because na rozinge metande gabana tera kolega sizini jenze bara kolega sunita keire mantuko amange okonyora ngeneru kumudiventi so iyo korolenga oversight tiyo ne refereti iyi kerona umusenza Nyamira ngomekindu swanga chive secretary chive security national government ngwenda nde bakase county na ali onye ne chive chipara twenda twali nye para ya gachiru na then ninte ngusaba na inji bonzinga twatanga sanga chive setobeli chive segete esepara gete abana inji bali ko sino bali bagwetakera litu bali gelinga epaleli ya gachiru the standards onye muntu taragaje para uneta kire bese teri kwa gusutela abantu baito bataka kolega asi the right way igendo kene ndagora nga chichiro chito chonspi twagachire twakonyera abana inchi baito n'abanyabiashara baba kabake kubagachira chichiro chikiro chirabete chire environment condition asebranyara ba okole biashara make sure nga chinyagitari chetu to equip chinyagitari chetu to the right standards so tatinge kala abantu barwalire nkagali banyara kogenda so okogenda kwa rwali kutoku Nyamira county kwenda kelicho county koliyambaro kwenda koli kwenda kuli kubweni woro ni county chetu nyagitari chetu chiregabo nuko to make the right standards so that abana inchi baitu na intu banyara kanyora matunda ya devolution. Mimi naitwa Jeremiah Migosi ni mwaniachi wa kiti cha Senate Nyamira County mwaka 2027. Basa nataka kuongelea mambo ya pasari kwa Nyamira County. Ukiangalia kaunti zingine gavana women rep na MCS wako na pasari, but ukiangalia kaunti yetu ya Nyamira sijaona hii kiti kiwekewa maanani sana. Haiko in the public, watu hawajui pesa nani anapewa, nani amepewa, ni formula wana anatumia kutafuta. So ndiandawalai gavana na serikali yenyewe kwa saisi wako kwa ofisi wajaribu kuweka hii kitu kwa uwazi. Gavana kama kuna scholarship ama pasari ikuwe sio anatuma watu tu wanaenda kutafuta watu, aweke in public, wananchi wakae kwa community, uangalie zile familia zenye zinafaa kusaidiwa ndio wao wenyewe watoe wale watu, sababu kwa community watu wanajua ni nani yako na shida namba nafaa kusaidiwe kwa sahihi ndio wakwe wanabena. Pia ndarai women rep, ukiangalia kaunti zingine women rep unaona wanafanya pesa za women rep kusaidia wamama na maybe vijana wale watu wenye hawajiwezi. Women rep atokesee wasiwasi aseme pesa yake inatumika kufanya ni mimi kusema ukweli kwa Nyamira hatujaona women rep kufanya kitu yote. Hakuna pesa na hatujui pesa vile inatumika. So ningewalai wale watu kwa ofisi na leaders wote wajaribu kuangalia maneno. Pesa ni ya wananchi wa Nyamira, isikuwe tu pesa ni ya viongozi tu wenye kwa ofisi. Pia mambo ya soko zetu asiachengwa to the right standards ndio watu wakue wanafanya biashara kwa conditions zenye ziko mzuri. Ukiangalia kama sasa soko ya Kebirigo hapo hakuna choo, ndio dumping site na hapo ndio watu wanauzia chakula. Hiyo si mzuri. So serikali yetu ya county inafaa iangalie hili jambo. Dumping site huwezi kuwa umeweka dumping site na ndio soko na ndio watu wanauzia chakula. So hiyo si mzuri, waangalie au wananchi wanalipa ushuru. Hii ushuru yao itumike kutengeneza maslahi yao ndio watu kwa wanafanya biashara.